Akanama k'intumwa zitora cyangwa koleje y'itora niyo mvugo dukoresha iyo tuvuga uburyo abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika batoramo perezida. Akanama k'intumwa zitora ni iki? Kagira uruhare ki mu itora rya perezida? Uku niko bigenda. Nyuma y'uko buri shyaka rimaze kugena umukandida perezida, uwagenwe mu bushishozi atoranya uwo baziyamamazanya mu matora rusange. Iryo tsinda ryabo bombi nyuma ritangira kwiyamamazanya umurava mwinshi ryitegura umunsi wa nyuma w'itora ku itariki ya 5 y'ukwa 11 kuwa 2 w'uko kwezi. Ku munsi w'itora, abatora banditse kuri lisite y'itora bajya ku biro by'itora gutorera umukandida w'ishyaka ryabo ubuperezida. Uwatsindiye kuba perezida mu bifatika agenwa hagendewe kuri systeme yitwa koleje y'itora. Twagenekereza ko ari nk'akanama k'intumwa zitora. Koleje y'itora ibigizwe n'intumwa cyangwa abatora bagenwa hagendewe ku byavuye mu majwi ya rubanda muri buri leta. Leta zifite abaturage benshi zinagira umubare munini w'intumwa zitora, naho izifite bake nazo zikagira umubare muto w'izi ntumwa. Kugira ngo atsindire ubuperezida, umukandida agomba kugira ubwiganze cyangwa se gutorwa n'amajwi 270 mu ntumwa zitora. Abagize koleji y'itora bakora itora ryabo nka nyuma y'ukwezi. Icyakora perezida mushya watowe ntatangira inshingano kugeza igihe azarahirira mu mpera z'ukwezi kwa mbere. Murakoze kuba mwakurikiye uko akanama k'intumwa zitora gakora n'uruhare rwako mu itora rya perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho ubutaha.